Nakureka ngendenze. Umamagaye. Njewe. Nje dodanye. Ese wabaye ko numva umpindutse. Nje ndaguhamagaye. Gahunda se dufitanye ntuyizi. Nta gahunda nagirana nawe. Ariko ufite ikihe kibazo? Nta gahunda mfitanye nawe nta niyo tuzagirana. Ahubwo igende. Ngende? Ntabwo navano gahunda tutayirangije. Naye nka Nyagasani. Igende. Gahunda turayirangiza ntabwo. Uje kwigaragambya. Mva nkubwiye. Nta gahunda tugomba kugirana nta niyo tuzagirana. Sinzagura hafi yiwawe ninkusaba 10 ntuzarime nanjye nturisaba sinzariguhe. Umva nkubwire. Byari umupfumu byari umurozi. Umva. Ntabyo kuvuga ngo worora gace ko we nta nubwo wava amagace. Ntuzongeye kungenderera sinkamugana mfita. Zaranyange mbaye ndi kumwe ndimo mbana nabera. Tuzongere kugirana ubushuti. Umfate nk'uwapfuye nawe nagufata nk'uwapfuye. Ngayigende. Gende? Ntabwo mva hanga. Ntabwo mva. Nakubwiye ngo ubushuti bwanjye nawe buhagarara. None gahunda dufitanye. Nka Nyagasani. Nange nka tura hafi y'ibihugu. Sinzongere kumenyana nawe. Abongo. Karindagira kagenda ubwera bwera. Sinzongere kumenyana nawe wa mugabo. Nziranye nawe wanzerereze. Sura nk'iya bitove. Yenge nk'ibyi. Wanzerereze. Nabajura. Aba nibo banyi basha. Nayoberwa abantu banyi bakumbiniza inzerereze. Ntabwo nziranye nawe wamuhirimbireho. Tuzakizwa no mu ntambara y'amabuye. Dukizwe mu ntambara y'amajipo. Yohana avutse iki ku kintu bijyanye n'abagore akwandura muri Zaburi. Muri Yeremiya bavuze ku kintu kijyanye n'abagore. Mirari mushipo magufi. Abana karisa cyari ko bingana gusa ndasomera ijambo ry'Imana yataregera ko. Biri muri Luka. Isezerano rya kera.
cyaturutse ku mwana wamwe w'umunyamahanga ko haguruka wa murezo twagiye sasa wabonye twagiye naribi ndabyemeye kandi